Reka ntangura ndakuramutsa utanguranye nanje muri kino kiganiro. Big up sana kuroza wamaze ko subscribe kuri Amasinzo TV. Imana guhezagire cha. Uno munsi rero. It's a big interview, professional interview alongside n'aba guys bakaze cyane. Nizere ko bamaze kubona ingene bashaninze ngaha kuri screen za Amasinzo TV. Chukua subscribe ngaha. Tugira ngo tuyage no muririmbyi Kamanda mkuu. Inakuaje brother? Fresh kabisa mzee. Unajisikiaje mzee? Shwari. Poje. Kamanda mkuu. Kabisa. Oh brother, vipi? Wapo. Fen G. Mezeneta. Jenda shima. Ego. My brother. Waberewe bro. Merci beaucoup. Kabisa. Dubai umunyagihugu muri Dubai mbe bamwita gute? My brother vipi? Ya fresh maniga vipi? Fresh bra. Ya niko poa bro. Kabisa. Uruka kuva muri Dubai bro? Niyo mpamvu berewe? Ya thanks ya ndoma. Ngoja kwanza nianzie huku. Mzee 4G. Naam. Wewe ni muimbaji wa hapa mjini Rumonge. Nataka tuongee kwanza kuhusu waimbaji wa hapa. Wewe unaonaje? Wenye unakubali? Waimbaji wa hapa wanakaza, wako fresh. Wako fresh. Rumonge tunajituma kama mwaka huu tunajituma sana. Kabisa. Sasa acha tuongelee kuhusu collaboration yako na Fen G. Mko pamoja, mko wote hapa. Collaboration idea ilikuwa ya mtu gani kati ya wewe na Fen G? Fen G ni jamaa wangu sana, mtu wangu sana. Kwanza kitambo sana nilikuwa nalilia sana nifanye collab hata moja na Fen G. Nikizani nilikuwa namtafuta muda mrefu sana. Unaona? Paka kipindi kama tulikuwa tumeika, anafika pale job kwangu tukakaa, akafika tunapata idea ya ngoma yetu inaitwa Supu. Nikizani ndo collab ya kwanza niko na Fen G. Tukaenda studio. Tulipata tu idea tu ya refre, tulipokwenda studio ya wananyimbo. Maki nikizani tukikuwa na Fen G, hatulazizagi kipo. Hiyo siku tunafika studio na hiyo siku tunamaliza kazi. Tulipoingia pale studio ndo tukafiatua ile kitu Supu na nikizani mnajua kisi nyimbo ilienda. Ya hiti kabisa. Ilikuwa Supu hiyo. Ilikuwa nyimbo ya kwanza kati ya wewe na Fen G, mlikuwa mnashirikiana. Sasa ngoja hii question niulize huyu jamaa. Fen G. Mwakweli kimkunda gukorana cyane na Kamanda mkuu? Ndiko twemerana. Ndiko mwemerana. Uramukunda Kamanda mkuu? None ona tuko twagwana. Uchimenga wa mushavuri my brother. Umenga tuko turagwana none. Hari ngumu urabona tuko turaterana. Wapi? Uchimenga wa mushavuri nyene Kamanda mkuu. Wapi bro? Urumva umuntu mukoranye ni ko bumwemera kandi ubumukundanye. Ya. Obaye tuko turagwana kamera twari kwimenagura nga na iyi mic yayo tukayiha amenyo. Wapi ne na bro. Ndayifise muhiriyo. Niyo ngoresha umwana wanje kuyimukinishiriza ko yego. Feedback bimeze gute my brother ku ndirimbo yawe uri kumwe na Kamanda mkuu ako juzi nipigia simu eti nikuteketo bo kwenye pate unajishaua kwenye pate unapenda vitu vya bei kumbe malaya watu bei matatizo zineze bo badabwire ni indirimbo vraiment ifise melody kwanza iryoshe soko n'umugore wayumvisa cyangunda Jesu ko none ariko apara umugore wanje ngunde ngo bwira bwendo bihere ndo ni no arafike beti yangu wereka gusa twihorera ukunyene twebwe beti yangu dukoze muri turawukora umaze kumva ndumuhatari kuri fro twakoze jewe abana ko turuku twari mu ndumuhatari uzoyumve fro zacu nyene zikaze beti kabisa ndumuhatari vraiment remix irakaze sio gukara gusa na collab yigeze kuba mu Rumonge nkayijya uzoshake tugipingire uzana muri yo nanshiyo muri yo uzoza niyo collab ariko kuri ivyo nashobora gushana nkazarabayeho bro urumushatsi n'ukujene mu mutwe yinyereke yimbwire uri kuranantuka bro hano bwengo office yimbwire wewe kabisa Uncle B show Dubai bro kumana batagusifia man Ntibabonye ibitangazo wakoze bro. Barabibonye nayo dufaka. Twarabibonye. Babonye iceni. Haribyo taraposting. Nukuvuga yuko hari umuntu yambwiye ko Fen G na Kamanda mkuu batoshobora gushika Dubai. Ninde yabivuze? Ninde umuntu harutse kunyibira ko gasi? My brother. Utari umunafiki bivuge. Utari umunafiki bivuge. Fen G, how was India Dubai brother? Ndakubaje wewe uramuze msema kweli kwanza wewe. Msema kweli? Numutama kaze ndake. Kuri bijya bintu nkunda kubona. Ibintu babire. Kubera kino none wowe iki ugira shikeyo kandi uzi yuko ari umutama kaze man.
Oya ahubwo vyagenze gute bibira ko kabanga bro? Bibira ko kabanga kuno wabigenje. Ukuntu vya oya naratumwe ko nabo nyene bazotumwa ko nta kibazo. Amafaranga menshi peti yangu. Umupeti rumubona afise studio wa Njombe Record. Aicheni ya shopping Dubai. Pesa zipo. Na wala mkubali u brother. Uncle B. Sote tunakubaliana Mwami classic, usiye mwami classic. Kabisa. Nipatie basi kapera kwa ile nyimbo ndumuhatari. Nye wote basi. Niite vampire, niite me fire. Ni fani kubwa za kitoto. Mambo yangu makuu sio akito. Eti nione kama vile Shujaa, eti kiniona kama vile Komando. Adola. Tunaishika ni dola. Ndio hatari. Ninatisha. Umbise. Hanyumikina kabisa munumva ko ibintu bikaze cyane ni aba guys bahani wacu mu rumonge abari ni ndavuga cyane bahani wacu mu rumonge murakwiye kubashikikira uravyumva cyo baranyemeje ku rwego rwaho nshobora guca mvuga ngo tuja kuri YouTube kore subscribe kuri Uncle B Mwami Classic ariko my brother wewe uri umwe mu baririmbye novuga bakurikiranwa cyane ku mbuga bro nubwo woba ufise support ndefu sana wogerageza ukwibira kabanga abandi ingene ubigenza kugira ngo nabo nyene basi bakurikirana cyane my brother kuko urumva ni talent murafise talent zo baruti izina rero ni kwanda baruti izina none kwereka ikurikirana bose barakwira yani twese tuvuga sinumvuge ngo ni baba ni bare ko indirimbo nuyimenya indirimbo je ndayimenya kuri ko nsanzwe nkurikirana hagufi indirimbo zawe rero kubera bo urumva na bene bazoshikirwa kwa ziya subscribe ndoba mfise canka aba viewers mfise na bene bazoshikirwa kabisa hari buye wabonye none bafise ngaho umutwe ari buye wabonye ko nabuye vraiment basi wari yumvi basi Fen G ko ndonje muri management amsema kweli Fen G abenshi barashe bavuga ngo Fen G kuva nje abonane namsema kweli ibintu bihagaze neza ngo kera byari bimeze gute petit ubona ubwire ubona isengere ndambaye kugwa ngahe petit ubona umubiri wicaye gute ibiro bingahe kwibere kwanza zominga atwereke ntuzi petit yangu ilizo mwereke ucho ari gifuata Kamanda mkuu urachukua hela msema kweli nakula hela ndo msema kweli na Kamanda ni hela msema kweli Mindo zama unaye mwili wako unaona mwanangu mambo ya Dubai hapa unaona Rizo mwanangu yani issue tulipomaliza show asubuhi wanaambiwa twende babu twende wapi mfashe na tena usisahau bro ukumbuke Rizo muoneshe kiatu hiki kiatu Fizo ndo alimletea kwenye show yake unaona mjabi hajarudi Bujumbura bado hajarudi town wamekutana naye Dubai yani mwamba Fizo mwenyewe akamletea kiatu piga nani utizame cheza wewe unaona mwamba hii damn cheza wewe Fizo mwenyewe anasema kwa ile cover yake unajua hii nyimbo yake mpya cover udoga Fizo mwenyewe alisema baba ulivyopiga bro umetisha paka mwenye nyimbo niliogopa nilijua labda mimi ndo nimepiga kopi mbona wewe ndio unaongelea sana kuhusu ile cover baba Nyabi ni kweli unajua sasa mbona sijaona comment ya King Bikizo kumbe wewe sio journalist kamera utaona mwenyewe kwenye nani wewe ni promote nikikuonesha utanipa hauna akili timamu ile cover Fizo alikubali lakini hakuposti kuposti mimi sijui na kukubali lakini unaona kuposti na kukubali ile kuposti atakuwa anamsupport huyu jamaa sana. Acha nikuulize Estanisha irudie mo nyimbo ya Kidumu aliposti ninataka uniambie commentary uliziona Kidumu ameposti walisemaje ngoja nikwambie jamaa hakuposti jamaa Kidumu ni jamaa sasa si muimbaji sana Kidumu tuongee mambo ya bipu mbavu zako wewe shopping Dubai Mnyabi sasa mbona huko na hivi ndio cha kwa mwamba au sio kwa sababu mzee boss bro unajua nikwambie kitu sisi jinsi unavyotuona hapa cha kwanza tunagauna ni watu ambao tunashikamana kwa hiyo sasa kitu ambacho ningeomba wasanii wote wa Rumonge tushikamane hakuna ubaya sema tu kuna wasanii wanajifanya ndio wenyewe unaona mzee tushikamane ndio tutajenga kitu kikubwa lakini mumuombe Fen G
anatukana sana. Fen G, wewe unambishia mambo yanayojua vizuri. Na mimi ukinibishia mambo yanayojua vizuri lazima nikufuate. Ngumi oiga betia. Ngumi oiga betia. Sio mwana. Ngumi oiga. Yeah. Kabisa. Maze turakeneye kubona igikorwa cya mwebwe batatu. Jari. Nini kubona ndakuba. Amna kingine. Kumengo kuranyiruka. Wewe gushaka ikindi canke ikindi. Boa. Jahit. Batareba. Kwanza kiufupi. Mimi nina ngoma na Ankobi. Wewe una ngoma na Ankobi. Inaitwa Njo Ghetto. Kufanya nini sasa? Ghetto kuna maua, ghetto kuna maziwa. Njo Ghetto. Njo. Omegani jewe kadairi tukifanya kazi ni lazima huyo ajue na mimi ni kazi ipo studio lakini ipo. Sema hivi kwa sababu Rumonge. Sio na ndomana nimekwambia jinsi si tulivyo hapa. Tunashikamana. Hata tuseme kazi sasa hivi. Kazi naisha sasa hivi. Yani sasa hivi kazi. Kwanza vyombo ni vya kwetu, kamera ni ya kwetu, wasanii ni wa kwetu. Sasa tutatubeba wapi? Rumonge tutaishika hivi aje nani atakuja tena atubabaishe hivi. Mama Goro kiufupi. Fen G eko management kubwa, tusituache unafiki. Eko management kubwa tunajua hiyo. Ankobi ni mwimbaji pia ni producer na mimi nipo kwenye label, unaona. Na ni watu wenyewe tunashirikiana sana. Japokuwa pamekosa umoja hapa Ibadasi, kukua najua uko kwenye mambo yake najua uko naandaka IP hivi, mambo kama hivyo. Lakini jinsi unavyotuona tukiwa tuko watatu. Bana, hatunaga kitu cha nini. Siwezi nikaandika ngoma kwenye huyu hayupo wala kwenye huyu hayupo. Maana mimi naanzia kwa Ankobi, projet naenda kwa IbitutsiVyishi. Ni kawaida. Naanza tu nikatoka hapa twende pale. Nina ngoma pale inaitwa Tulia nilimalizia jana usiku na nipo nayo hapa naweza hata nikaiplay kwenye simu lakini unajua Sa brother mbona wewe uko mtulivu sana? Mzidi Fen G. Ni kawaida. Fen G ni mchangamshi. Fen G ni mchangamshi. Ina maana niponda usio rafiki yangu. Amna sasa Ankobi abantu bashaka kwibaza kweri ki Ankobi rimwe na rimwe akunda kuba umuntu w'abantu na cyane mu kuba kumwe n'abaririmbyi cyane ko afise studio niko ari producer kweri ki membrane abantu bashaka kwibaza icyo kintu. Bashaka kuba icyo kintu urabona jewe bro icyamendo gwa karorero kuri natanguye kumenyana na Fen G Kamanda kutaramenyana ariko twahereye na Fen G naho twahereye na Kamanda suvuga ngo nuko ndana yose studio wapi twatangura zimukora akazi kamwe ni ngombwa mu babajama turakunze kubabona kenshi muri concert ugasanga rimwe na rimwe urahamagaye nkundi muririmbyi unahita mwingine mwimbaje anakuja kwenye stage kugira ngo mushobore kuryohera abafana. Kijya kintu rimwe na rimwe kurakona kwerekana ishusho kubera ko mucamwerekana usanga vibe ibintu bibaye fresh sana. Ndifuza kubabaza rimwe na rimwe hari gihe mpora mushika kuri stage mukiyumvira guhamagarana nk'abaririmbyi bose baje ngaho unacencane baha mu Rumonge kugira mutange vibe rushirijeho. Jendo kishuri ico kintu. Bo ico kintu sikeshi. Sikeshi. Kunda kubayego. Kuri Ankobi turabonye kuri show yaherutse ugeze kuri stage urahamagaye abandi baririmbyi mugabo baramera nk'abateba sinzi kibazo cyari cyahabaye. My brother kijya kintu cyo guhamagara abaririmbyi mu gitaburi MC nikiye kintu ubushatse gushika ko haje. Icyambe cyo ndabubwira ko ijya concert yari concert ya Mbidata cye ntabwo nari mu invite ariko basavye bagize ati umwanya nitwe dushaka utubera umuyemusi n'abaririmbyi banje bakorera iwanje n'indirimbo yabaye ya kane muri Izere Award nge nayo bakoreye ndavuga ati ko mutante ngo nanjye kanje gufata mic ndafata mic ariko abaririmbyi bambwiye ati numuhamagabo baririmbyi utaririmba ndaririmba indirimbo imwe indirimbo yitwa uri gisuma cyanda ndabahamagaye MC acaguma bazibira ngo makabihamagare cyangwa ati sombaya nta blame kabisa. Indirimbo wakoze yabaye indirimbo igira kane muri Izere Award. Iyo ndirimbo irazanye novuga amajambo menshi mu bantu batandukanye mbere baraniyumva ngo mbere kuja muri studio kuko indirimbo iponde indirimbo yabaye ya mbere. My brother Rezita za Izere Award kuri mwe mwazakiye gute nk'abaririmbyi bakorera umuziki ngaha mu Rumonge? Ujani kuuliza ni unaweza kujibu brother. Subira mu buzima. Rezita za Izere Award mwazakiye gute? Hamwe bw'abaririmbyi bavuga kuvuga ico kibazo mu cicura mwese. Ico kibazo ko twacakiye rega bijya vyaje muri Izere Award novuga icambe n'inkuru dandazo gw'ijya radio bari muri business no kuvuga ivyabaye byose ajya
byari byapanzwe hajya naho waririmba ugasaduka ukameneka uwo bari bahaye ikibanza ca yari ujya nyene yagiye hajya kuri stage azwi ati ni mama gora bo wa mbere nta yundi nukuvuga rero yoba yarakoze akavirigi navyo menya niko mubwiye gusa bapfuye hariya babizi uko ari waza kuba wa mbere kuko nta bintu kuri stage ndabonye yakoze bishasha bikaze byari gutuma avuga ati abo wa mbere gusumbya aba band family gusumbya n'abandi DID yakoze ibintu bisanzwe ariko urabona ko yaciye abo wa mbere kubera byose byari bipanzwe byari bizwe Fen G resite wazakiye gute my brother uko nyine wabyumvise kuba mvuze ndafatse babapfa kani radio kacabanyugarira kandi ndirimba vabanyugarira wendenga vuga ukuntu wabonye ibintu my brother n'amarobe gusa ubugari bw'amarobe sikivunde rero hariho umwanya umwe ibintu byagenze birahara bijya kwanza ni yara mahiganwa wapi ijya ni business bako barakora kandi bijya bako barakora ijya sisa mahiganwa ijya ari show wabonye he ugenda gutunza umuntu ku mahiganwa ninde yabikwiranye ibya bintu ukafata n'ikibuno cy'umukobwa ngo muri mahiganwa ijya ari show bro jya sama mahiganwa tulikuwa mu burudani kabisa jewe brother mimi siwezi nikasema mengi kwa sababu wajaji ndo wanajua labda kuna vigezo wenyewe wameona bimemfama magoro ndio hivyo kabisa iyo ndiye bomba gari ijari iranyica no mama goro iranyica arabapeti izina ni nyimbo imeimbwa kwenye studio kubwa Burundi lazima wanaweza wakaheshimisha hivyo kabisa lakini kuna mistari zilikuwa pale band family tulikuwa tunajua ndio number 1 kwenye demi finale ndio walikuwa number 1 kwa nini watoke namba 4 kabisa promoter Jeni twankobe ikintu agomba ubutumwa unshikanire kuri Izere FM kabisa bakazosubira gutegura amahiganwa ya Izere Award y'abarimvyi baha mu Rumonge nta mu jaji Bujumbura dukeneye kuko ibikorwa by'abanyarumonge ntavyazi urumva bamuzane bamukuye hari ataza abarimvyi baha dushaka nimba zotegura igano abazoronde mu jaji wanyene mu Rumonge azi abaririmbye kuntu bameze nibikorwa byabo abari wazocagura wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane nabo bari muri business bacabazana umuntu atazi n'abaririmbyi baha mu Rumonge reka bo haruka agafaranga kabo bashira mu none amuru bahari indi nakwakira reka mndamufake njombe reka nakubaze nawe wovuga ico kirofa uvuze kirofa ni Izere wewe wa mbere kwanza ni wewe uri kirofa no bwe gato batubwira uri kuri ahari uwemba nakubwira intavi kwanza twayimwanya muremwe urumva we tureke tugende nakubwira igezere awadi ijya si radio ijya ni amakuru si umuziki bayugare ndabivuze bayugare radio Izere FM muyugare n'amahiganwa turimwo urambona mo jewe kabisa indirimbo yanje mwivuza kangahe ariko muzo yivuze maze reka ndabashimiye kuri kano kanya mushoboye kuduha maze merci beaucoup urashaka kuturira amahera ya moto turira amahera ya moto basi ndabahacimiye umvise ubujumbe ndakubwiye kabisa ubwo bujumbe no kuvuga basana babo yumviriza Izere FM ndasavye mukazotegura ndi mahigano ntihagira abajaji muzoza reba Bujumbura kamahiganwa ya demie kandi bazotegurira muzorimbe live music nabaraba iyo ndo baraba bazotegurira iki abajaji baha mu Rumonge bazi ibikorwa byacu pana kuzana abajaji bibujumbura bazosave bongera bamugire mama. Hiyo ni ukweli yenyewe Nkobi amesema kwa sababu hakuna siku patakuwa peko mashindishano Bujumbura wakamtafuta jaji wa Rumonge, yani haiwezi kuwa. Lakini sisi tutakutanisha hata na makoncours de dance Rukenga wa jaji kutoka Bujumbura, na hapa tuna watu babu heshima tu muendelee fresh ongera umujaji ndo umujaji jewe kabisa. Reka nagushimire nawe wafashe kano kanya ukaradukurikirana navuga ko yari professional interview, ibintu bya bimeze fresh sana ikumwe n'aba guys. Shukara subscribe ni mutayikoranga kuri Amasinzo TV kugira ngo Imana ibandanye guhezage. Jeni Ardo promoter Mr. Connaisseur Noir Africain enfan wa ambassador mpuza ndabitanure Mr. Kampinzani Imana ibane nawe ngaha kuri Amasinzo TV. Job bless.